E, como non, dar as grazas a Cabreloa por pensar no encaixe de Camariñas para o deseño da súa segunda edición limitada da botella de agua de 1 litro, otorgándole a nosa prezada artesanía unha oportunidade inmellorable de promoción e recoñecemento. Oxalá esta experiencia anime a outras empresas a comprometerse con o noso encaixe. É ben sabido que cada peza feita con encaixe de Camariñas é irrepetible, única, comunica un traballo portador de tradición, dedicación, compromiso e acción social. É responsabilidade de todos admiralo, potencialo e transmitilo ás futuras xeracións. Este proceso foi desenvolto con moito entusiasmo desde o primeiro momento, cando os representantes da empresa de marketing 21 gramos A este respecto a nuestros orígenes, sumamos la gestión del negocio desde una perspectiva responsable, que pretende apoyar iniciativas que generen impacto económico, social y medioambiental positivo en nuestro entorno. Por eso, cuando nos planteamos las diferentes opciones para elaborar nuestra edición especial de Navidad, buscábamos encontrar un proyecto que aunase los valores que tanto defendemos. Para concluir, solo me queda reiterar nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones y anunciaros que Cabreloa, en reconocimiento a la gran experiencia que hemos compartido con la línea de Camariñas, quiere formar parte de la muestra del encaixe de este año. Esperamos también, poniendo nuestro pequeño grano de arena, el encaixe de Camariñas se sitúe entre el parque superior. Muchísimas gracias. A continuación farase entrega de algúns exemplares. Pasan a recoller a diseñadores participantes no concurso do deseño da botella. Dona Elba Ferín Leite. O seguinte, Dona Lara Pasantes Campaña. Dona Raquel Moreira Carrillo. De seguido, as presidentas das asociacións de encaixe de Camariñas, no nome de todas as parrilleras participantes no proceso. Dona María Rosa Liñero Feiro, presidente da Asociación Parrillada. Dona Virtude Rodríguez Soneira, presidenta da Asociación Fidela. A continuación, don Sergio Camaño Fernández, conselleiro da Mostra do Encaixe, darános unhas palabras. Botella de Cabreloa, xa vou contar todo. Desde o Ayuntamiento de Camariñas, para o seu honor, que empresas pensen en nós para poder facer algo relacionado con eles. Aplicamos o encaixe á moda do fogar, aplicamos o encaixe á moda de vestir. Desde hai 2 anos aplicamos o encaixe a outras artesanías que ven a mostra do encaixe. E agora a Cabreloa. Pouquinho a pouco, pois vamos vertendo no mundo do sector productivo canto máis podemos. Temos que pensar, falo para as parrilleras, que pouco a pouco vamos vendo que o encaixe sí se pode vivir. Cando estuvamos en Cataluña, todo eran palabras de agradecimiento, de ben que tiñamos aquí en Camariñas o encaixe en comparación cos noutros estados, nos que o encaixe simplemente é un produto de ocio. Non...
o encaixe súa familia, eso é o importante. E nada máis, gracias a todos, é un orgullo moi grande haber feito isto, e estou contentísimo porque a muller de Cabreiró pensar en todos. Nosotros queremos agradecer a Beatriz, bueno, ya se lo hemos dicho mil veces, pero se lo diremos muchísimas más. Queremos agradecerte con este premio simbólico. Me parece estupendo. Gracias por la asistencia, gracias a Cabreiró, de las Camariñas de Encaixe para su promoción navideña. La verdad que nos sentimos orgullosos de que una empresa, las más importantes de Galicia, en caso de España y Cabreiró, que escollera Camariñas como referencia e o Encaixe. Estamos moi orgullosos de ello. Eu simplemente dúas palabras. Despois do agradecemento, agradecer as parilleiras tamén o seu traballo, a súa dedicación, que temos que prosperar, mellorar, innovar, tratar de, como dixo Sergio, de que isto pouco a pouco seamos capaces de ser o referente productivo do noso concello. Iso sería fundamental. E para iso todos temos que tener un pouco de innovación, de imaginación e de diseño, como se fixo con esta botella de Cabreiró. Nada máis, agradecer a todos, a todos os participantes e sobre todo a Cabreiró, que estamos moi agradecidos. Esperamos verlos na 20 mostra do Encaixe que vai ser este ano. Moitas gracias a todos e creo que temos agora un curso de saúde para...